I trust in the possibility of literature to intervene in our circumstances to make us reflect and to make us reflect on the present. Eleno Medel, špansko pesnico, ustanoviteljico in direktorico pesniške založbe La Bella Varsovia, je ameriška revija Publishers Weekly razglasila za eno od 12 najpomembnejših avtoric, ki pišejo v španščini. Leta 2015 je v knjigi Črn dan v hiši laži izdala svoje 3 pesniške zbirke: Moj prvi bikini, Tara in Shatterton. Za svoj prvenec, ki je pozneje izšel tudi v angleščini, je že pri 16 letih prejela nagrado Mlada Andaluzija. We who write think about life, but it's life that tells us which path to follow, which aspects to tell. Objavila je tudi 2 knjigi esejev: Čarobni svet, Kako živeti z Antonijem Makadom in Vse, kar je treba vedeti o poeziji, ter roman Čudeži. Fiel al mecanismo de la época en la que los narradores omniscientes habitaban en cada personaje, ensayé la justificación, un balcón lleno de plantas cultivando su propio idioma. Elena vidi poezijo kot odprto polje. Poezija govori o nas samih, govori naš jezik in se sklicuje na kodekse, ki so v svojem bistvu zelo vsakdanji, znani. At school, I had to learn by heart the name of the countries of the European Union. We were children from a working class neighborhood in a small city in southern Spain. Perhaps we would never know about those countries more than their names. As time goes by, as a working class woman, I think my circumstances link me more directly to working class women in the Netherlands, Denmark or Slovenia than to, for example, upper class men in my own country. The key, I think, is money, and the key is privilege. We come from the awareness of difference, of our own identity, with different stories and with different presents. But I would like to think that we want to advance in that sense of solidarity between classes, recompassing that map that we have to memorize in our childhood. Je ena od perspektivnih avtoric na turneji v okviru projekta Preberi me predano. Rezidenčno bivanje v Ljubljani, Zagrebu ali Galwayu, vključno s sodelovanjem na tamkajšnjih literarnih festivalih, ki mladim avtorjem omogoči plodno in socialno bogato ustvarjanje v navdihujočih mestih.